I pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video. Kao što ste vidjeli na naslovu, u ovom videu ćemo da se bavimo jednim, pa hajde možemo reći napojnom, na koju možemo da mijenjamo znači napon i struju. Ja ću ovo otvoriti, uglavnom nažalost nisam snimao kako sam ovo pravio. Kutija je 3D isprintana. Sve fajlove koji sam koristio za 3D printanje i ovi dijelovi će biti u opisu ovog videa. Uglavnom, sada ćemo krenuti od samog početka, jeste sami punjač kao što možete vidjeti ovdje koji ulazi. Uglavnom, ovo je switching napajanje, znači nije vezano za nikakvo linearno napajanje, zato je i ove građe. Zašto sam napravio ovo napajanje? Napravio sam ga zato što inače nemam nigdje da mi treba nešto da popravim, nešto ne znam ni ja sad točno kako da kažem, ali uglavnom mislim da znate na šta mislim. Ovo napajanje bi samo i koristim naravno za napajanje nekih stvari, da mi ono baš treba neki napon. I onda da ga podesim i da vidim naravno koliko mi vuče struje, posebno u ovom projektu što sada pravim za robota, da mogu da vidim koliko mi struje zapravo vuče sve, svaka komponenta. Tako da ne tupim, ja idemo da vidimo kako smo to napravili. Znači kao što sam rekao, ovdje imamo na početku sami ulaz. Ovaj ulaz to je punjač od laptopa, znači možete uzeti bilo koji punjač. Ja sam prvo koristio punjač od 12V 4 ampera, ali onda sam uzeo od punjača od laptopa zato što on daje 19V ovako do 3 do 4 ampera. Ne znam sad tačno. Ovdje ima naravno zaštita, fuse, to jest osigurač do 5 ampera. Naprijed imamo dva potenciometra. Ovaj ovdje je malo različit od ovoga, vidjet ćemo kasnije zašto. Imamo 3 LED diode koje označuju, znači vidjet ćemo i to kasnije zašto su one tu. Ovdje imamo prekidač za ventilator koji je unutra. Ovo nam je prekidač za paljenje i gašenje. Ovo nam je volt ammetar. Znači na njemu vidimo i napon i struju. I ovdje su nam sami banana ulazi. Banana ulazi. Uglavnom, sada ćemo otvoriti ovu kutiju da vidimo što se unutra nalazi. Dakle, otvara se ovaj gornji dio, ovo ostalo stoji ovdje kako jeste. Ovo ovdje mi je prije ovdje bio ventilator, ali sada mi je ovdje. Tako da mi je malo ovog ostalo, ali ne dam se skidati, nije toliko potrebno. Uglavnom ovdje sad vi možete vidjeti neke žice, ja ću ovako pokušati malo približiti da bolje vidite. Znači, krenut ćemo od samog ulaza sve do kraja. Znači, ovdje imamo sami ulaz, minus odmah ide na ovu ovdje ploču, slučajno sam stavio minus sa ovom crvenom žicom, ali nije vezi. Uglavnom, minus ide odmah na ploču, plus ide na diodu. Ja sam ovdje uzeo diodu od 10 ampera, pošto nisam imao od 5, ali nije vezi, radi i ona svoj posao. Naravno, ne smije biti manje od onoga koliko ćete provući struje kroz ovu diodu. I sad možda se neki postavio u pitanje sad sebi zašto je tu ta dioda. Pa sad ovdje kada koristim neki uređaj, kada ga stavim da dođe do nekog spoja možda, jel da slučajno nekako on uspije vratiti njemu napon nazad, ona će ovdje proći kroz vamo i skroz nazad. I kao što znamo šta dioda radi, ona ima plus minus i samo propušta na jednu stranu, na drugu ne propušta. Znači da bi ovdje odmah se zaustavila ta struja. Naravno i pukao bi vjerovatno osigurač ako više od 5 ampera.
Naravno sad je tu osigurač od 5 ampera, znači sad je ovdje na osigurač i onda za samog osigurača taj plus ide na ovaj prekidač ovdje on off. Sa prekidača ide na samu ploču, vi tu ploču ne možete da vidite sad fino zbog ovih kablova, ali tu je slika, mislim da ću ovdje staviti neku šemu. Uglavnom, ploča je ovdje, hajmo reći, glavna komponenta pored samog punjača, jer ona nam upravlja i napon i struju. Ovo je zapravo buck down konverter za litijumske baterije. Ali što sam ja uradio jeste, samo ovdje su bila dva mala potenciometra od 10 kOhma, ja sam njih odlemio i stavio sam svoje potenciometre i tu napravio kao tu malu napojnu. I šta ona radi, sama riječ kao što sam rekao, buck down konverter, on sa ovim jednim potenciometrom spušta napon, sa drugim struju. I kao isto što možete vidjeti da su mi malo različiti potenciometri. Zašto sam ja to uradio jeste zato što prvo su bili isti, ali fazon je to što ja ću više koristiti ovdje napon, pošto upravljam sa raznim uređajima koji treba, na primjer, do 10 V, i ako mu ja sad stavim, na primjer, slučajno 15 V, on će izgoriti. A struja mi nije toliko bitna. Jest ona je bitna, sad tu ja mogu podešavati gas i to ostalo, ali mi je bitniji napon. Ovaj potenciometar je više, on je isto 10 kOhma, oba dva su, samo što je on više precizniji. Mislim, ne znam ja tačno, ali ja mislim da je puno precizniji, zato što puno više treba okretaja da napravim da bi došao na primjer na 18,9 nego sa onim koji sam imao prije. Ovako sam ga do ovdje, znači pomjerim i on je već na 18,9. Tako isto sa strujom, samo što ja malo samo tu struju stavim i ne trebam ništa više od toga. Znači, sad će ovdje biti šema na ekran kako sam povezao oba dva ova potenciometra, jer morate paziti da ne zeznete to povezivanje. Mislim, vjerojatno bi nešto se zapalo, ne znam sad tačno, zato što ja sam odmah tu iz prvi uspio povezati pravilno. Dalje, ovi ledovi, kao što sam rekao, to su ledovi radi punjenja. Znači ovaj plavi znači da se puni, zeleni znači da je puna baterija, a crveno znači da mu treba još više struje. Još mu struje treba da bi mogao da puni tu bateriju. Ali zašto ih ja koristim jeste, što sam skontao jest da mi ova žuta nekako ide kao sredina je napona, možda treba još malo napona i struje. Zelena je kao, aha, taman može, super radi, a crvena je kao treba još više struje ili napona, mislim da se za napon pali, ali sigurno se pali za struju. I šta trebate tu da bavite računa, jest ja sam se zeznuo i uzeo sam odmah jedan minus i taj jedan minus proveo kroz sve tri ove diode, ali svaki minus treba za svaki minus i naravno plus treba za svaki minus treba za svaku ovu LED diodu, a svaki plus za svaku isto LED diodu, jer onda će se upaliti, drugačije neće. Zašto nisam siguran? Ja mislim da mu je ovdje neki, da su mu, kako se to kaže, otpornici na minusu, pa zato. Ali uglavnom, morate naravno paziti tu plus minus da ne bi spalili diode. Mislim, ja sam zeznuo, ali nisam ispalio, ali vjerojatno naći se način da se uspiju nekako spaliti. Dalje imamo ovdje mali još jedan buck konverter. Jest isto što sam rekao, isto što nisam rekao, ova ploča radi na
može da radi da mu input bude 32 volta, da izbacuje do 30 volti i struja da mu bude do 5 ampera. Ja koristim do 20, zato što mi stvarno ne treba do 30 i do 3 do 4 ampera. Što je to i taman, onda mi neće ništa biti ovoj, neće mi sve raditi bukvalno. Imamo buck konverter, on nam spušta napon sa ovih 20 volti na jedno, pa tu negdje 4 do 5 volti i plus od tog buck konvertera ide znači na sami ulaz ovdje i minus na sami ulaz i izlazi ovdje na minus mu ide pravo na, u stvari ne idemo pravo, zato što ovaj prekidač tako ima da se stavi minus i plus, pa sam ja za svaki slučaj stavio tu i minus i plus. I minus i plus idu na ovaj prekidač i sa prekidača ide na sami ventilator. Ja sam ventilator uzeo iz laptopa, malo sam ga morao izrezati zato što je bio prevelik za ovo kućište, pa nisam mogao zatvrti kućište, ali on uglavnom uzme odavde, kako kažem, hladan zrak i puši ga vamo skroz da bi dobili hladan zrak i da bi se hladili ovdje komponente. Mislim, nije uopšte potrebno toliko ventilatora da se uzme ovdje, ali eto ja sam uzeo zato što hoću da budem siguran i zna se nekad ovaj čip ovdje zagrijati ili ova dioda, pa eto za svaki slučaj. Mislim, više se zagrije ovaj ovdje buck konverter nego oni, ali dobro, zato sam ga stavio da visi ovako da on sam sebe hladi. Dalje, na samom izlazu, ovdje ću postaviti odmah šemu, na samom izlazu imamo, odmah ide na ove ovdje izlaze i imamo ovaj volt ampere metar, ovaj ovdje minus ide na izlaz od minus od ove ploče i ova crvena je minus, nemojte se zbuniti, znači ćete spaliti nešto. Ona ide na minus ovdje. A dalje što imamo jednu crvenu i crnu žicu. Mislim da crna žica nije potrebna, ali eto ja sam je opet stavio za svaki slučaj. Oni idu vamo na ulaz, oni su zalemljeni sa druge strane ploče, sam ih zalemio da mi ne smetaju. I imamo žutu žicu koja služi za mjerenje napona, a ove dvije velike za struju naravno. One mjere struju, a žuta ide na plus od izlaza od ove ploče. Mislim da sam sve spomenuo, znači nije uopšte teško za napraviti. Više mi je trebalo duže mi je trebalo da isprintam ovu kutiju. Gornji i donji dio uzme nešto oko 6 do 7 sati, a ove sa strane možda 2 sata, možda sat i pol. Ali uglavnom to je to, sada ću i upaliti da vidite u stvari kako to radi. Znači nije ništa sad upaljeno, ništa ne svijetli, kada upalim evo, najmanje što može da stavi jeste 1,4, 1,5 volti, a ampere ne znam sad tačno, negdje mu stavi oko 0,30 mA možda. Kao što možemo vidjeti, ja sad ne mogu pomjerati nikako napon zato što mi treba struje jer svijetli ova ovdje lampica i sada kada malo pomjerim gore, sada je prestala svijetlit, evo 1,3 promijenilo se. I sada mogu da pomičem, kao što možemo vidjeti to ide polako zato što je više precizniji ovaj potenciometar i sad ja to mogu povećati skroz evo na
18,9. Naravno može to i više do 30 V kao što sam rekao, ali ja koristim punjač od laptopa koji je do 19 V, pa ide do 18,9. I naravno ovdje sada kada pomirim jednom prekidač, ovdje se ventilator upali. Ovdje imam te same izlaze, te banana izlaze i to je to uglavnom što se tiče ovoga. Ne znam jel ima ništa više da vam pokažem, možda sam vam dao neku ideju sada da napravite možda ovo, jer puno znači da imam nešto što mogu da pomjeram od 20 do 1,3 V, nego da imam možda milion punjača od 5, od 12, od 20 i tako dalje. Puno znači. I naravno mogu odmah da vidim koliko, ako ne znam da mi nešto možda prespojeno odmah ovdje mi izađe puno vuče struje, što znači da je u kratkom spoju. Naravno to je, ovdje je zato služi ovdje potenciometar, zaboravio sam na sekundu kako se zove, da bi ograničili koliko struje može da zapravo uređaje koji smo povezali može da uzme, da ne bi došlo do nekog kratkog spoja, ako je u kratkom spoju, da ne bi eksplodirao slučajno. Ali eto, da ne bubljam, mislim da bi bilo to od ovog videa. Vidimo se u sljedećem videu